Oleh. May sa tingin si ate ako. Sa stereo. Na labuti dito sa kapayan na pinto. Paano mo pa? Iya. Apa? Panayama to naman di syari to ato? Nalambilan gitu na. Iyo. Yan nila mangindang karpang ki. Na tipo di pak kari na tipo sok na. Iya. Ano anak buang batal surat ini batal surat itu surat itu. Kira-kira tuh posisi mengelolana nih. Nah, siapa mengelola? Masih muda teman ini kan masih muda na kan dito tutungan kan. Oh, hindi mo, tama mo. Kayu, batu. Jalan akur kan. Kali rokode adakna rantai kalua siman rokode pasirian na Bandung Kalongaran. Kumoko langan mo lagi pasilageran reke lagi pasilente kelalang kedandanan sangka lagi untungan bulo diente panjang sangka na sangka pasalinan na inde simbol manik lokon royala kumoko langan mo lagi tambul wilayah padang tuwalo apa tontonan lama pasar itu yang ini memang sangka dulu penelitian penipuan tunggalang dan talang dan sangka turun bola dan palilian lantai dari mata kalungnya na lilih tinggal untuk saban buah-buah kumoko tingkat susuk mutiran dan sangka di mata kali ini memang sangka di kepatuan mutiran dan palilian di tonton tua tang itu dulu penelitian penipuan Barang siulang lagi mak pasar koyami nenek mangan sangka mak di bawah rekor talutuk tarunong itu dulu penelitian panipuan kemudian ini bisa latihan pikiran dan pasal rumah kamu nenek mangan sangka lo pasti logeran lo pasti lete kelangan aneh ibu padang tua lo ibu tunggu kumuku terang latihan bantuan terang laipan perayanmu keding rokok pekali pekolen kelana inate ponane memang kurang tolong di bagi nomor koyana tuh yang tahu mata di kasih rokok riana torolimo naik tuntun kakuan tuntun yang daun sugi totemo langan mula di sopi tahun komalia lagi padendrani tanam batu dari langamu lalu kamu lawan
dalam palimpian mo tondo tubatan mo bila nalangan lo lagi indo tikal ketuan lagi saladang pasti madaran apa lo ini to tonton di kali mo tamakangan langit nenek dari patasilangan parara na bataran angkat umum sanda uga na daw tikal mo nalipu sanda kasale naran di tanah nasang lagi nanti pak dengan taran pasabayan ada anak ramai matampu yang moto ta sorong ilangan normal ina te anuta ta masambayan dan sangat ambil na anak na penama amin wong matua ambil tu kumubang tilan pembana surga tupuang moto na kaparan nuangki bukan penulan pangandoki tuan pertama aki sudah nami mengkaramkan Allah melo pertama terbilang iate ngomong batu lantai aki iate ini tu ada puang isorong mati olomal abi ini dalam kamu pusan ni tu agan lagi punggu berarti yang iate kuma ami tontong membantu dengan masalah nasan untuk berikan ni umpasar itu pengkarangan ni ada jenuh pada main kami lo main di karan sia untuk mana kekumala dari situ dalam apa kami pantan umpasar itu lalu pasar nasi misa ni umpoko itu pasar nasi misa. Tutup kita kamu untuk rengek itu rejim pasar. Jatuh dari mana Bapak Andi? Omedo. Pangalan mo Omedo. Oke. Ya, sarang-sarang kami sini. Oh, ito pa rin ngayon, pampinolo eh. Tama meron ko. Langsung mula ko. Kasi kubang. Biar kebetulan penting. Oh, betul gua. Pacit kali ya, Bang. Dia tahu mo. 1, 2, 3. Sini pa. Sini pa. Pamelo matito. Kayo. Kayo to. Sila pa? Kalian na metalo. Yo, pa ni. Sakay ka na. Pa ni
Tahan yung awang. Oh, tanam ba yung gusto ko? Yan, tanan yung. Ayo lang. Yung lang kita na. Yung. Patay na maya. Hindi ba? Masyarakat pakai. 1, 2, 3. Oh. Ay. Tarik. Ini kuya mga siya. Hindi ka ditiru pa ang kito. Ponan lantiran kalua laten pasiruan na kaisungan si pakatan atau lante sangka na tandung kalonaran kumua tontong na peyamla randan langit na pelele lelean nuran labi na tondok sieteng na tripadang tua walo serekan siulang na libu sanda kasale dari rinding daun hidup saban buah-buah tontong umpakasale renge na umpawitin tanah sarina limbong tamatiara na lantai kalua untong konia lolekok na kuni sumitulak sumulena ide simbolong manit lokon loera turu-turu tomang note panito disembak tulangan lagu pamabuso paling pangreke lagu pamatarik tanong sanarana pagantinan bulawana yang untuk kerongkonan kamarintinan na senebalu rombongan na senebalu rumah itu kuat tigo pada rampo metanda mali tutun kaworo lakuan tomate tu marasan masuling karana bitin mariwan malak di narante ada narante kaluak narante sangka nakandung kalonara yang main toma arakuan kada dian bongsu nanti nakan tokomua kawinan kaluak tak rampotong main dulu di mama bosan lampa kirante maau tampil soal sinar rumah kerongkonan kamarintinan apa ije kemai penguju tu rapo medan amali turun karolo bapak Dendi coba itu rapo di sini diharapkan di sini ada orang di situ pakasal ini karena mohon supaya tetap disiplin protokol kesehatannya bisa kita Tema misalkan dapat jaga jarak. So tinggi itu tante-tante cantik semua.
Sekarang tidak kena. Ya itu kita cuma perlahan, tarik jangan sampai terjadi kerumunan. Ya untuk langsung dulu kalau masih daripada dari semua itu ini ada yang tim ada yang kerumunan ke situ. Para mengkomel ini sesuai dengan protokol kesehatan. Langkah karakuan sudah standby. Kayaknya lari kok turun di jalan. Banyak nelayan ya bang. Ada nasi kasih Hoi, 1, 2, 3. Panen ini, iya, panen ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Panen ini. 1, 2, 3. Hati-hati. Iya, tidak. Kami satu nanti painan. Misal kada di potku pantan kada di potku. Iya, na benda semua.
Kita dapat tegur Iya, mohon supaya tetap disiplin protokol kesehatan. Tabe rokote adakna ranti masangka siman rokote pasiriana tandung kalonarang kumoko torro marian mote rarabuku jomai bak banalembang masir di mana pak te buku tang si piadiran mengkarak pak jomai pintu tuan lipu tu tiumbak jomai liku lambe nah tasik tika lulun na was setangana padang ri batu walu tiumbak duka pantarisan makaraeng nah rara makamban tu tiumbak diong mai padang ri lakbok sang siturusan rarabu putu tiumbak jomai pitu ulun nasalu karua pak paminanga tiumbak padang ri mamuju tu marasan mo suleng kararakna bintin mariwan malabi na unisung tongkon maindun lante ada na lante masangka unisung sipakatana lante sangka na tandung kalonaran tulangan untong koni alo leko na unisungi kula sumulena te dawo simbolong mani di paturu-turu mama dawo te panito disembang do te landak siayoka kumako tabe laki pama siang sambu bak tu laki pama buso palempang sangarara ta iya matu katongkonan kamarintinana si nenek Mikael rombonganna si nenek Mikael bamba saluran batu alu turampo metanda mali tu tun kawaro lako si bapak Andi tu merasan mula lantang talung pulong karua patang pulong dua si taruna katongkonan kamarintinana nenek Wilson si nenek Wilson comai batu alu dulang rampo metanda mali tu tun kawaro lako si bapak anak Andi tu merasan mula lantang talung pulong karua si lako patang pulong dua sama si turusan saat yang karana si bapak Rizana siapa pak anak di sana jomai batu alu rampu metanda mali tutun kaboro lako siapa pak Nandi tu marasan mula lantang talung pulong karua petang pulong dua si taruna katongkonan kamarintinana Pongintan siapa Pongintan jomai paras memuji utara rampu metanda mali tutun kaboro lako dika sola Dimas tu marasan mula lantang na Dika sola Dimas si taruna katongkonan kamarintinana si nenek duta tandung labo rampo metanda mali tutun kaboro lako Dika sola Dimas tu marasan mo uno ko lalantang na Dika sola Dimas si taruna katongkonan kamarintinana keluarga almarhum pendeta Sambolinggi keluarga almarhum pendeta Sambolinggi batu alu rampo metanda mali tutun kaboro lako siapa pak anak Andi tu marasan mula lantang talung pulong karua petang pulong dua si taruna katongkonan kamarintinana si bapak Yopi
Sia Bapak Nayopi Batualu rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak Andi tu marasan mula lantang talung pulong karua petang pulong dua. Si taruna katongkonan kamarintingan Nenek Arnold. Sia Nenek Arnold Batualu rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak Andi tu marasan mula lantang talung pulong karua petang pulong talu. Si taruna katongkonan kamarintingan Nenek Pika. Sia Nenek Pika Batualu dulang rampo metanda mali tutun kaboro lako sia Mama Anak Andi sama si turusan saat yang karena Bapak Grace sia Bapak Anak Grace Makassar rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak Anak Andi tu marasano lalantang talung pulong karua patang pulong dua jumai tomak raku labina anak kenadadian bongsu nakianakan sola sile tabara anak polo kaindina kumua mintuna painan kalua atas sola nasang ulang dolalan nite rante masangka ulang kapa tahunan nite tandung kalonaran kiti mangma pulo sang lampa ki rande maao tang kilesoan den nasi upa na katongkonanta lasung pulang alolo kena laupu pendaunanna na tangla penelakan na tang pesani siang tontongkan mga kukumba mangore tindak tanda tinaran kami tomak raputalang to kumua budak katang palambiran budak katang paupuran tang sirundunang bulay mani roko suleng karara tang labiraka tang si payuki payu sile tang si pododoki dodosong kalama tatongkon maindun napako lasusimo agan nabating kumoko kinalambi ki mamaramata tutuan ki maling sangling koilalan tutuan liaga sang mata kalambanan angge untuk pengkamala ki pasondok peng kaurong ki Jawa Tingayo malabi tang sulanasang di Pakalolo iya kon nambay nama tamu hindi sa mata matua maka tang para mapadi atau matu di Pakalolo rombongan nasi Nenek Pika